Pozdrav svima i dobrodošli na mom kanalu. Ovom prilikom ću vam pokazati kako na Viberu postaviti nestajuće poruke na dva načina. Pa da počnemo. Uđete u Viber, kontakt neki, a zatim u ove tri tačkice sa strane. A onda u nestajuće poruke. Ovdje imate da izaberete, znači na koliko ćete da postavite da vam nestajuće poruke nestaju na 10 sekundi, na 1 minut, na 1 čas, na 1 dan i da isključite. Evo, u ovom slučaju ćemo odabrati opciju na 10 sekundi. Znači, između mene i ove osobe, to je kontakta sa kojim se dopisujem, će svaka poruka nestati u roku od 10 sekundi. To je što se tiče prvog načina. Izađete iz ovoga, uđete u ove tri donje tačkice i onda u podešavanje, a zatim u privatnost, a onda u poruke koje nestaju podrazumijevano, tu kliknete. Pisat će vam započite novo českanje sa podešenim tajmerom za nestajanje poruka. Znači, prije ovoga imate da izaberete isto također, znači 10 sekundi, za 10 sekundi vam nestaju, za 1 minut, za 1 čas i 1 dan da vam nestaju poruke. Kada ovo podesite na ovaj drugi način, znači da vam nestaju poruke u vremenskom intervalu koje napravite, znači sa svakim kontaktom sa kojim se budete dopisivali će vam biti poruke, će se odmah brisati. To bi bilo sve u ovom klipu. Zapratite me na ovom kanalu radi još videa koji će biti objavljeni. Pozdrav, do gledanja.